byabagendekeye gute rero? Ikibazo twahuye naco cyabaye agahoma munwa, natwe byadutangaje pe. Ndi umuntu utuye muri Nyanza ya Butare mu majepfo. Uranyumva ibyo mvuga ndi kubyumva mwahamagaye iki kibazo cy'ifamu yanje, dore uyu mudamu wanje twashakanye, urugo n'urwanje, none ifamu urabona ni yanje rwose uri kureba, ariko inka zanje zatangaga umukamo zikabyara, none ubu ngubu inka zanje nta mutamo zigitanga, bo no kurambura zikaziraramburura, ubwo nkarenganya abashumba karibo kibazo. Ubwo nza kuganira n'umufasha wanje ari ureba, bo namubwira nti ko ndi kubona yuko ikibazo gikomeye, aza kumbwira ati natwe biri kuducanga. Bo ndavuga nti hari umuntu nigeze kubona ari kugaruza ibye kuri YouTube, mubonye ari kugaruza ibye kuri YouTube, ndavuga nti rero mudamu wanje twashakanye, uyu muntu kubona nabonye ukuntu ari kugaruza ibye yaramaze guhomba byinshi, ntinanje kubera nimero se nazibonye, byabaye ngombwa ko ngira ute muhamagaye turavugana. Maze kuvugana nawe rero arambwira ati n'ikihe kibazo, namubwira nti inka zabaye imiguta ziri gupfa, izindi nta mukamo zigitanga. Ati nico kibazo ufite? Nti mbo ati rero ntago mpari kuko nambonye kuri YouTube ohereza amafaranga ibihumbi 174 n'amafaranga n'ijana, kutegereza nyuma y'iminsi 3 nibwo nzaguha igisubizo, nibwo nzaza kureba ikibazo uko kimeze. Babita bande kwanza? Nje banyita Leonard wo muri Nyanza mu majepfo. Uyu ni madamu wanje. Iterambere inka zanjye ziri guhirima zigapfa byose bikagira birampangakije cyane. Uyu muntu uri hano hejuru rero, uyu nguyu uri hano mu giti, we afite ikihe kibazo? Ikibazo cyo mu giti nk'iyo famu nashagamo, ashanga harimo imishwi z'inkoko, ngashanga amagufa n'inyamaswa ntazi, ngasanga mu famu yanje. Bo ubwo uwo muganga tuvuganye kuri YouTube arambwira ati ibyo byose uzamenya igisubizo cyabyo. Igisubizo cyabyo rero nabonye kano kanya, uyu mugabo mu iyo minsi 3 nagiye kubona bona ari hano hejuru mu giti. Abaturage baraza ati ni cyo kibazo, ni umuntu umwe nabajije ati niko ndi kubona umuntu ari mu giti meze biti, bati ashobora ko ari wagize ikibazo. Ariko uyu mugabo uri hejuru mu giti byambere agahuma mu nwatsanga ni mukuru wanje rwose bwite, sanga ni mukuru wanje bwite rwose. Icyo kintu cyambabaje cyane, byambabaje nagahinda rwose kuri njewe. Ubu mudamu wanje yifashe guca nawe yumiwe, n'umuryango byose bumiwe rwose, byagitangaza. Impamvu hari rero nuko icyo kibazo nabwiye umuganga ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona. Namubonye kuri YouTube arambwira ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona mu iyo minsi 3. Ibibazo wari ufite se wabikoraga n'uyu? Niwe nta wundi, ubwo ne wabikora kuko ari we nsanze hano mu giti, kuko umuganga arambwira ati uwo muntu azagaragara ku manywa y'ihangu, none yagaragaye imbere y'abaturage bose uri kubareba. Ugisha umugabo muraho wa mugabo? Muraho neza. Amakuru ni meza. Kwita nde nano? Nitwa Dr. Onyango. Ubwa mbere duhuye ariko? Yego, nabwo ari ubwa mbere ngira ngo twarahuye ndimo kugarura inka z'abaterage muri Kirehe. Aba baturage ba hano Nyanza rero nibo bantuye nze kubafasha kubagaragariza umuntu ubarogera inka. Byagenze bite rero? Yego, aba bagabo bamamagaye, umugore we bamamagaye ku Cyumweru, bambwira ko babangiriza amatungo amwe akapfa, andi ntagira umukamo, barahora bashingura izindi bazirya. Barambwira bati rero ushobora kudufasha muganga, ndabwira ntabafasha, ndababwira namusunika icyo bita umufuragiro, kikubansiko kibombe 174 n'ikicari kijana. Izo faranga rero iyo bazohereje tuzitangamwe ibitambo, imbuzi y'ibitanga, tugatanga amaraso n'itabi. Ibyo niko byagenze. Hama ndababwira ati mu iri joro tukivugana umurozi urahakata arahita afatwa. Yego nje nari nabibonye ko ari buze kubarogera. Uvuga ko ari uyu nguyu turi kureba uyu hano mu biti, narababwiye ndamuheza ku ifamu yanyu. Yego bitondo rero babyutse yerekaniye basanga mu gatondo uko nabibabwiye umuntu arahari. Baramamagara ndababwira ni mutegereze iminsi 3 bari mu icyo giti. Iminsi 3 ishize uyu munsi kuwa gatatu nibo bagombaga kubonana, haza nkamanura umuntu mu giti
kuko ni umuhemu arahemuka yarahemutse. None se buriya ni muzima nicyo ndi kwibaza. Uyu ni muzima nubwo yamara umwaka atarya namurekereyo nkamumanura. Ni muzima. Ni muzima. Kandi ndeba wagira ngo hari kwa kunda umuriro wo. Uyu ni muzima ndamumanura ari muzima amanuke hasi ari muzima uri dureba. Kugira ngo abantu wenda banabibona ubwo banze manure turebe. Wenda tuvugana ibindi bintu runaka. Abaturage babibonye. Abaturage bamubonye ahari hari hejuru mu giti. Ndategetse. Uyu wanyangirije ni mukuru wanje. Ni wanyangirije. Ndabira. Soko je nsokula. Ubu nashaka kugira ngo abaturage bamurebe rwose. Nta kintu mwifuza. Ariko namwandagaje kugira amenye ko ibyo akora atari. Vayo. Leba. Vayo. Ebyo malazi bya ugendana. Nguyu umurozi hejuru. Vayo. Nguyu umurozi. Vayo. Nguyu. Vayo. N'abaturage bamurebe n'abariya bose vayo mano. Kanyakumira rwose. Sokura bavayo. Vayo. Sigira nkuko mwazibonye. Izi zose nazisangagaho. Ibi byose yambaye. Nguyu rwose. N'uyu nta wundi n'uyu iterambere ntarigira rwose ntatera imbere nk'abandi. Utamukubitanye abo kwihanira bibaye. N'uyu rwose. N'uyu. Reba rero. Ngoma naci. Urabona ibi bintu yalaje bitereka hangaha ntago mwasanze ibi bintu hano ibi byose yajyarazana ibi byose yajyakoresha mani hora ubuguma ndategetse uyu niwe wabakoreye ibintu bibi uyu niwe wabamariye amatungo uyu niwe wabamariye abantu kandi n'umuvandimwe wawe izi ngizi nico bita akayayana. Izi nkoko nizo zimufasha gutanga ico gitambo agatangiraho igitambo akakubansikura ndagaciye ndategetse ndebera ureba yambaye rero nibyo bita uruzi yarazinze inka kugira ngo inka zitazagira ute zitazigera zibyala inka zizaguke agira ifamu nini ntabwo ifamu yayibona rero iyi ngata ifite wayibonye iyi ngata ni ukuzinga yarazinze ifamu yazinze n'umuryango ntago babakororo ntabwo bishoboka zikimazi ntizifata zimwe ntizigira ute niki rwose niki nta kintu cyanyangirije aya maruzi yazanye byose cyakoresha ndategetse mu gihe kitakika sokula uyu ni umurozi rero kasha uburozi yabukuye mu busozo mupaka Rwanda n'Uburundi mu busozo n'uyu umurozi n'uyu abaturage mu murebe dore nguyu ntacyo twagireho ntacyo twagira n'uyu umurozi nguyu mwansabye kubahereka umurozi ibi byose n'amahembe ibyo twasezeranye murabifite iki nari cyose 600 musigaye mu birambike hano ndabishaka umurozi wanyu ntabwo mumuzi no murozi uyu niwe wakoza amakosa uyu niwe wabazengereje sokula bare ariko agaragara ku manywa yihangu nguyu hanyuma ubwo ndi kuvuga ba nyiri ifamu umwanzuro rero icyo nari nshaka kwa rukumenya umurozi uwariwe kugena rubanda bamumenye bamwirinde kuko ngize ikibazo nsanga ni mukuru wanje kuko ntago mfite uburenganzira bwo ngo bamwice bagira uti abaturage babibonye namaze kumwandagaza ku manywa yihangu ntacyo dupfa rwose namufata nka mukuru wanje nta sambu dupfa ntaki yagabanye nk'abandi duhisambu aragabana turahuza ubwo nta kindi kintu je mpfaga nawe icyo bikora rwose sinkizi ariko kubganje jewe ntago ubu yamaje kugaragara rubanda bamubonye bose bamubonye nta kindi mwifuzaho yamaze kugaragara mu maso y'abantu kuva yamaze kugaragara rero nagende ubwo nawe yihane nta kindi mwifuzaho niba ari yihane muganga yagaragaye asaba imbabazi azasabe n'aba baturage asabe njewe nka muganga rero iyo bansabye kubafasha ndabafasha iyo bambwiye ngo hana ndahana kandi gatanga igihano kifatika bishatse ko inka zirahari kuzica